pini bangke nali tumhani si container wan piji bangke lalo ko sonsi pen card ka apply nang ma joy ke process pen ko sonsi pen card ka bonai nang ma nili laso process bang si nili pini bangke nang than ponichi lasi nali tum sitami pader dipin pen laso video kelang thui je phansi ri ke cheng pen ki jut an kelang je phansi man nili hin pen chuning riglo lasi ala long process pen long jong si selam ji pelotang te adhar along mobile number link do wek neng hala bangke siksak o kabonai ta me hedi hala bangke siksak o mobile number jong si link abe pelotang te OTP damani de timati lasi non la nili pipeline non nang li tum hani li na paklang ye bangke la bangke easy process lo adhar lo mobile number link abe dat si tami pen card bang long wek ji la bangke fully 100% guarantee lo lasi pada dipin pen la nili channel nili Facebook page long nalang dun tum han an phan tam di pada dipin pen video nang lang dun ingoi kusong si apply nang ma ke cheng pen ki jut nili nang than po asi kai ke la nilong nang lang dun vera ju pojo pitum tam di nili video ke lang long ver je phan mane channel bang pen page bang di nali tum la follow bang et nali tum teng negri la pen like comment share bang nali tum teng negri lasi pada dipin pen tante video le pangcheng pon thik na finally di ini udah menit pen card na apply pitha posipu kamane carbon pemiyong ho carbon rong pipi pemiyong bon already apply bang ajak ding piklo he already apply bang ajak ding piklo boy face nami non bang isi documents ke jok ning dole gela isi dokumen bang yok po laptop tak ke sar lo mat heng udah ho ning paning ding ning deh mane kesar man te ajak ding piglo la ha ne riso marangko ahut laptop lo ne piso ni lang la suhut ni college dun bom hut la college dun bom hut pena laptop lo la amasi di non bai kesar lo RAM instalando 2GB RAM sve amasi di kesar lo jakong ada lo ka apply ning pelotang de la hadi ho la smart UTI new pen 3.0 polong dak si apply nang po la new pans polong di new pan apply polong dam nang po ampar ki la uploading po mati di la hela la da bang ke kumama ka apply ji pinsuma arlsuma pinsu pelotang de la siri long bernang po arlsu pelotang de la lo ampar ke dhek ke bang khai dung la son kumari pudu do mati di la lo kumari la ne ba la ji ne la bang tami la son ke la da bang ke last name lo tong na po a jene ba b pu se tami la da b pu nang po jene ang ke la da bang ke amen tong na po nilimen ke sarong ri pu la si la da bang ke jong si peni potang de da ke sarong ri pu si tong na po ampar ke middle name do pati middle name pin na po abi potang de bi ko cho ampar da ke automatic si chewang ju po la da ke jong si ke tok tang lo potang de da ke automatic si chewang ju po la name on card pu bang da automatic si chewang po ampar ke di la date of birth pulong bang ya according to la adhar long bang di according to adhar long pen bang silang nang po adak pidu nang po ampar ke dak gender dada la date of birth se pidu lang de dak gender lage pinsuma ar suma pinsu pote male binang po ar su pote female lo ampar ke transgender tho dak pilu hanok pu dam nen ta chin lo transgender tho dak bang ke tami pinsu te pinsu lo ar su potante female lo ampar ke la father name last name belotang de ladak pinang po kur tok nang po be te be lo par ke ladak ke first name tok nang po apu men first name tok nang po middle name ke avi mati di middle name ke do cho we la pin de cho do te pinang po avi te we la ke ladak adhar card ber nang po jala dak adhar ber nang po jeneba 96 pu ber nang po ladak par ke ladak ber de pelotang de yang ke ladak ke name as part adhar po ladak di automatic si chewang po dak automatic chewang po umpar ke ladak mobile number enter mobile number pudak enter mobile number bernang po aku ladak te peltang te umpar ke hala customer mobile number ta chok kalti methang itu mobile on chok he tami customer mobile number se pidun ke nang so lo da bang ke mobile number pulong bang ke umpar ke la email address la bang email address bang ke ekdom most important lo bang ke la bang pivek na po sila email address mang nang so lo la sip la pinang po la det pelotang te do thula ni na paklang tu po
lada bangke la flat room door block number puloda bangke di la flat room door angker block number pulong bangke lada bangke jatli bi kok sitame chok apu men tok det sitame chok apu men tok iputang te kecheng pen kijut le he jeneba mukamen ke ni pomen bida sing be pustami la son tok thorang po kali pulotang te jeneba nitung ke wolong komaji sik puri mati di dak bukulia market pulitok lo sitame chok ungpar ke lada bang ke arong mentok nampo according to Aadhaar long penlang sedi arong mentok nampo la village name lo mati building and village name pu kalau mai jikunu isi tok nampo he building lo village name tok nampo Aadhaar teng si tok nampo ungpar ke la post office tok nampo road street lane post office lada di lo post office ti konama puri bukulia lo phuluni lo dogmaka lo son tok nampo difu lo sonya na tok nampo ऊपर के ला एरिया लोकेलिटी सब डिवीजन पुलोंग लो दाक्ता में जेनेबा बुकुलिया मार्केट पुलितक लो चो है बुकुलिया मार्केट पुलितक लो चो बा नितुंगे एरिया के नितुंगे दा कंजुग थोय मते दी कंजुग थोय पुलितक लो चो कंजुग थोय कलते आदर्शु बाहुनी आदर्शु पुलित दाक तो लो चो ऊपर के ला देत पतन दा स्टेट सेलेक्ट ना पहो दा गेली तुंगे ला स्टेट के हदी दा state select na poho da state ke itungke la Assam mati di apa Assam select na poho ang par ke la da ke district ke itungke district ke naltung ta chini lo ke district pulo tang di itungke la Karbi Anglong na po pin code ke bukulia pate 782482 select na po ang ke da ke pen card long bang ke da ke normal chedowet po la minor kali lo da ke normal chedowet po angke nampak lang po lake proof of identity pelutang di ladake already latung ka select tang do ladake Aadhaar card si select yo angke proof of address ta ladakta Aadhaar card ateng si dak piyudang pola si Aadhaar card si selam ladakta angke proof of date of birth ta ladakta Aadhaar teng si pidon po angke ladake Aadhaar hadi ha front size na upload na po front size na upload na po ampar ke aku back side na ta hadi upload na po PDF ta chok color image ta chok lada hedi a size bang pabi hekna pode anta a size bang hedi 200 KB pumiong ko an miong anta latum kai accept hai sila Aadhaar lada bang ke front size lo da bang ke back size lo la upload on that pen akor da photo upload na po koma ma juntu kai apply koma bang physi kai apply ma la so photo bang da upload na po la det lo protang te hedi upload on chok lo protang te akor da bang signature ta upload po 125 KB miong 200 KB miong ta something la so color image ti color photo si upload na po da upload that pen protang te charge ka chi thanji ke processing fee ke 120 rupees ene normality long bang ke tum apply lu protang te hola income tax tum long pen apply lu protang te tum ke 106 and chot sitame ladaka bang khedi a process joy pig ma siedi angke process joy pig pu sitami anta data sungcher hai tami non son ke tok bang joy che tami la masi la su joini masi la tumbang ke 120 ana charge endelo angke la bang ke a charge lo angke la dak submit pulong bernang pu yolo dak submit pulong berlo tang thedi aku chok chidat pu sitami di la tum reject lo pu sitami he ke tok dun chok che pu sitami la dak funding che bang pu adak arni siang bong penyong si chok che pulte reject lo pati dak fund che bang pu jola dak nei velet lo ke 10 rupees lo mati di angko da pen facility mi o recharge lo thap dun ta chok la pen commission hai ta long bom da commission da loing kon ma recharge ki thap dun lan commission kon ma pan card apply lan commission ki loing si nud long 120 lo dak submit nang po submit det lo blotang te ke nang chik lang po oho nili chong chen no October 28 October 28 arni si ne inu dum han ka apply payment di sinan paklang po kesar lo main len pic laptop ta yang ke submit lo blotang de di hoda yang si submit lo blotang de la dak non ke acknowledgement ke dake pen application successful polo mati di ampar ke la ke record pur nang nagi onta dake hedi da bang ke record pu dake ke tok ke record pu si ke tok da bang ke hola coupon number bang dang nang chili po coupon number mola so number teng belo la track du nang po hedi ampar ke status lo mai success lo ampar ke hedi la so form hedi ho la so form nili na paklang po
la so form hedi ho dak download phuna pola so form number 4A9 long download phuna phai di la download on that pen hedi ajo la nili ka apply tang mo di ho la so apot ba afan ke ni carbon terang pi pu carbon terang pi afan ni ka apply tang mo di rong pipi kali carbon terang pi fan ni apply pi mo di angke la so pa hedi ho la so pa hedi kopini na pula kosong PDF selam na pode la pu PDF la control P bernang pa hedi control P bernang po la control P bernang po mati di angke la save yola save as PDF pulo hedi la dak peni nang po ini ke dake printer ta dui printer du tami PDF si save na pula da ampar ke di la dak la save pulong bernang po yo save pulong bernang po nili already save tang lo he ke save tang ba already save tang lo angke la si lapu ke nili bang la do non bang ke documents ko sun si ke jokning bang bu bang nang paklang po la an ke chini gadi na tum clear lo gadi ko lapu bang thuna angpar ke dak objection upload documents polong bang nang chiklang kline ilong dim long bang nang chiklang ning dolang ola ke jo hola penida pen hedi oi la bang lilang lage humson bang si bina lo jo humson bang already long alo si tamen ta la dak bang company la 2 bar apply der join hedi la dak bang ekta bang rong lo hola carbon bang fan ke bang tu del yo na ni carbon terang pi jola hedi ha ya wang lo la objection list long kadom terang pi lo wang lo mati la dak na chiklang lo yo submit for upload pula da di la documents di pamo pone lena paklang lela PDF selam de dra la file pakom chat noi hola PDF size bang pakom chat noi angke la upload duna pula dak upload ko sonsi upload nang manin lang paklang pe di pini bang ke di ko sonsi pen card ka apply ning mala so angton pen li nang than lo nang li tum tami buji lo mati di la si kumani jong si ke thek thilang bang du pulo tang nili ji process pen mane pan card ke selam je bang mane Aadhaar pen mobile number link avidat mane Aadhaar pen mobile number link butchok tum kosong si joyke pen pan card kelong jima la so atum jong si do pulo tang thedi ke joyke pen pan card kelong ja tum jong si do pulo tang nili phanang humrik no nili Aadhaar long mobile number link avidat stami nili pan card bang ke palong lok thek la sinali tum stami hedi jong si nangji kumani bang jong si nangi pulo tang nili phanang humrik no nili na apply pipo la bang ke ji process lo OTP tanang ni lo chat tanang ni lo no long lang ke khala so long process pen jong si dam lo pulo tang lo ke OTP nang ko mati di Aadhaar long mobile number link do wek ning hola bang ke hala jong si Aadhaar long mobile number link avi pulo tang hola bang ke apply no ji OTP dai mati di la si non nili claim bom bang ke la bang ke Aadhaar long mobile number link avi dat stami la bang ke pen card bang joy ke pen long la si nali tum stami kumama jong si pen card ka wilang atum la ka apply ji pustami mobile number long link avida masi OTP le one dia jola so bang yong si do protang tem nili phanang humri no nili na apply pi po asi an si nili video pini bang ke kang tonik lo kabonai ta video ta aju bina lo yode apor ada bang apor chelong delo side ko masi dila si nona ju ta mi paklang nang kok lo si domi thak mi kardong